Kum Shibanta ban kentiu ya jingkho jing suba bat penne pensa ya kamar yang hakathan Patharkhmah ka office jong SDO Patharkhmah Civil Subdivision haka jing trilang bat ka office Deputy Commissioner ka River District lambat ka Meghalaya Basin Management Agency hanne ka singkil Pynlait Paidbah ka program melatip kum Green Force Patharkhmah haka jingelang ka blalong Patharkhmah Committee Hall haka ne ka singil wan bat sikhelang do MLA ka jirang ba sasna satun ba deru menteri ka sarkar jela haringkat ke jinulang SDO ka Patharkhmah Civil Subdivision UC Awas CIS Dr. P. Hajong BDO Jirang Sin RD Block uba Armor Wen OC Patharkhmah Police Station uba Pital Tengkiu Rang Bachnong Patharkhmah usamla babak walang Presiden ka Patharkhmah Youth Club and Social Welfare Organization lembat kiwi pat ke ruang ba bat kinong ilam snong kane ka Green Force Patharkhmah kadon ka thong ban penklan ya ka jintre lang hapdeng snong lingba ka Inter Village Development Championship ban penne ki wa ki bukhoj bat banwanra ka jingkho jing suba ka bakhambha ka imlang salang ha bakran ka ne ka jinyalang ba sasna sotun ulong bakan mentoy ayu ban yo ka spa perthai ring du do ka jingkho ka jing suba bat ka jing ubi ka maryang ha ka ju ka por ulong ru ka jing simbanta Paidbah ka long ka badon kam e pan pun urlong kum kini ki program ula kun turu ki Paidbah ba kintre stom lang barsumari ka maryang bat ban penne ka saudong sakun ka bakhoj ha ka ne ka singila samru ki tiar ban pun khut nyot kum ki juti boots ki glove bat kiwi kum sibanda ban kershan ka jintri kam juga ka program hadin belakut ka program la penlongru ka cleaning drive hamadan football ka Western Riboy bat haki benta jung ki surok ketika jaka haka bau MLA ka jirang ba sasna satun la sibenta lang ringkat ki Paidbah ban pun khoj ka saudong sakun lingba ka ni ka jinyalang la sekhisai ba ka jing sibenta shitham jung ki Paidbah ka pen I ka jing angnut ban yatri lang haka jinya damar yang bat berwanra ka jingkho jing subah ka imlang salang bat haka juga por la pen miru ka jing maham ka beteng e persya ka jing berat jabo surok ba da ka bakdeu ba ka jing berat pathari ki jabo ka de ka kambe an bat kinung le kin chat dan kuna bat ka jing pen sudam kat kum ki kendon jong ka an we are gathered here today for the official launch of the Green Force of Patharkhmah Civil Subdivision. The aim of the Green Force is to promote cleanliness, protect the environment, and create awareness among the community. Nature is the place where your soul goes free, and nature is not only a place to visit. Nature is our home, so we must keep clean and green. Thank you for your valuable time to all the officers, SDO, especially to our local MLA, and to all the members and the youth who are present here. We are looking forward to an enriching experience. Dan kompetisi kebangunan resmi beliau menteri layanan Pynlait Paidbah nak kebentar kini kesejam beringkong nak kebentar bunuh pengiyapan berkat yang kejingkut kejing suba dan memai kijaga kiputa ilong kiwa baru kejing yang kejing penek yang kideng kisi kini baru kini kebentar kibamangi apa sengkian karena joy itu ba video yang kesepah juga berarti kendai pinduno yang kejingkut kejisuba pinduno yang kalau air ubi kalau air kut kaba mengingi dan kam nak menca pengiyo penting sih kejingisian kita kejubi hari ini sini kalau kankat dan nusa nak menca terlawai kaba kikun kijafi kidon kam nak menca kalenti kaba pi pinjaman ki aglanti kaba baik kalenti kaba maki kinbun ya kisejam kima pi pia chekma kejing mata ikut sama ilong be grandpa kene kapur nak mata kene cleaning drive kalau shimenta kum kejing kesilkia ba kunju kalau shimenta nak mata kejing rakir dan kejing mau ba ngine ban pensa penne
ya ke jingko je kemarin bagi depan pensa penne ya ke kau kita baru kirang kisorasnong ki seng samasnong ki senglong kami but ki Paidbah baru kita cuma nagalian jongi ko kinongilang ngisokmen habang bagi Paidbah kinong syong kikiyo habaro kibentang ikwa bagi nong syong kijongi kibadon hapo konsensi kijongi kindap binbiang kinkiyo syukrang habaro kibentang tenagalian soka idon yang kita kaji anglo di kejincang nak mencapai nangkin tiu susu habaro kibentang lagrong infrastruktur kejintai lagrong nak mencapai lajo kamyo jam langda kilo ka benta kaba la kentiu ikun sama haki lain su beber idon yang kita tahu aga jingku nak benta kumlo peniarap nak benta jopi baro nangwa kalenti ke Pynlait kendon dan bertajam